Počelo. Ok. Dobrodošli u večernje izdanje našeg dnevnika. U večerašnjem izdanju pogledajte. Večeras udarna vijest, to jest vijest dana, je da se u nekoj Vukojebini, Bogu za nogu, potukle dvije ekipe i to ne bilo kako nego ekipa protiv ekipe. Mrtvi nakon što ženska je dala. U večerašnjem talk showu intervju naše super cure, što imate za reći, kako ste se osjećali? Pa, sam sve što imam za reći je da je bilo jako moćno. Mi smo bile tako napaljene. A kad su one spremno hodali prema nama, a ono polako, usporeno, osjećale smo se tako moćno. Da, a što imate za završnu riječ? A završna riječ je Girl Power! Da, to je bilo sve od intervjua od Kurvama. Kurva! Sa strane gubitnika. Recite, kako ste se osjećali? Nemam komentara. Ajme, užas, gledajte mi oči. Da vidim dva tebe, koji ste livom desni? Gospodine, kako ste se vi osjećali? Gospodine! Gospodine! Ko je Dule, ko je? Dakle, pitanje je, kako ste se osjećali? Kada, di, ko? U onoj Vukojebini Bogu iza nogu kad su vas prebile tri cure zvane kurve. Ko sam ja? Dobro, posljedice ostaju. Dakle, jedno pitanje. Sada, kakve ste posljedice točno imali? Gospodine Vidim dvojicu, Zvonko Hormon. Zvonko Hormon. Kako ste se osjećali? Koje posljedice ste imali? To je užasno. Svakog dana, kad idem... Šta me lažete kako svakog dana, nedavno ste se potukli? Ni dan nije prošao. Šta plačeš? Dakle, sada, tužna vijest, sada su Ridikove kronike iz Narnije. Crne kronike. Da. Crna kronika? Crna kronika. Jednog dana poznata zvijezda Majoneza nađena u svom stanu mrtva i silovana. Našli smo zvijezdu Majonezu, mrtvu i silovanu. To je užasno. Uvijek mi je dana krompira kad bi je pitao. Šmrc, ko bi mogao počiniti takav zločin? Užas. Šmrc. Zvijezda Majoneza bila je prostitutka i drog dilerica, što je najgore od svega, plaćali su je na crno. Stvarno? Ne znam šta bi rekao. Stvarno. Moram se vratiti. Mislim, više curi. Užas. Smrt. Otkrili smo uzorak sperme i otiske prstiju pored žrtve. I pored žrtve je bila poruka ubojice. Pisalo je: ja sam Žvaki Durkov, ubojica. I pokraj se nalazila njegova slika sa njegovom adresom stanovanja i godinom rođenja i JMBG-om. To će biti strašno teška potraga. Dan poslije Žvaki je uhvaćen na sudu. Uglavnom, momak se ispričao i rekao da neće više, pa je pušten. A sada stravičan prizor o jadnoj djevojki koju su izbačili iz škole sa, kako ravnateljica, odnosno ravnatelj kaže, opravdanim razlogom. Na idućem... Ajde.
Ajde! Aha! Dakle tako! Uhvaćeni smo na djelu, jeli mladiću? Krasno, krasno! A ti mala dama, nema. Oba ste izbačeni! Ne, zašto? Šta zašto? Koji zašto? Jes mi tu na krumpiru ugazio? U mojoj školi mi vas ranimo, a vi menčeš tu po krumpirima. Zašto ja ne primio? Zovem ti materišaču. A ti mala... Ti... Odi tamo sam! Brzo! Tamo sam! Oba ste izbačeni. Izvolite. Ja njega ne poznajem. Da ga ne poznaš, brzo! Banka! Banka! Intervju večeras sa mladim ljubavnicima. Kako ste se osjećali? Dobro, gospodine, vi? Ovo je čuveno. Nepravedno! Mi nismo ništa radili da možemo dokazati. Ali mi imamo vas na snimkama kako se grlite. Da li je to neistina ili fotomontaža, što kažete? Grd na način što to može biti samo prijatelji. Ali, mi nismo ništa radili seksualno! A to ne cerite! Dobro, ja se ispričavam. Ja šta vi kažete? Ne mogu ja da tvoj broj mobitel? Dakle, vraćamo se na plavušu. Dakle, gospodine, da li je ovo nepravedno? Da li je ovo baš nepravedno? Nepravo! Ko je nepravo? Banka! Opet sam u školi! Banka! Banka! Biže gore! Biže! Gospodine, neću ovako ispade trpjeti ovdje. Kako ispade? Banka! Banka! Tvoj broj. Ne može! Banka! A sada slijedi prilog o homoseksualcima koje ljudi popularno zovu pederčine. Ja sam Đelo. A ja sam Peja. Mi smo došli na audiciju. Da, za ples. A izvolite. Izvolite. Možda te ne vidim.打电动我最得意，我的同学、朋友、亲戚都没人能跟我比。管他是射击飞机、打架还是 RPG， 线上游戏通通是我第一。玩 CS 最好多穿几件防弹衣，每一场游戏找得到你，叮当声音就知道你拿什么武器，所以我一点都不急，轻松的打赢你。看我这样。 Pa ma zanima me prosto. 你这样像什么样的东西？从头到尾看你躲来躲去，好像猫猫碰花中鸡，吓得不见黑鸡。Morat ću vas staviti da čekate. No, prošli ste. Hvala, Sada jedan intervju sa ministrom turizma. Dobrodošli u večerašnji intervju sa našim ministrom, ministrom turizma. Zdravkom Čolićem. Dobro večer. Pa, možete nam nešto reći o ekonomiji i poslovanju našeg turizma sa stranim zemljama? Pa, naša zemlja vrlo dobro posluje sa Slovenijom i sa, naravno, Dubrovnikom. Ali, gospodine, Dubrovnik nije zemlja, Dubrovnik je grad. Ma nije. Ko je ovdje ministar? Ja ili ti? Dobro, Ja ali ozbiljno, evo vidite imamo tu kartu, evo, grad ne pokazuje da je Dubrovnik država. Ma ta karta ti je sinko lažirana. Znači vi tvrdite